مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد عبد الله أخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar nikangi wa an Abdullah bin Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karone Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam iku yaqulu maos sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika searoma sebanyak tangah searoma sebanyak musona nika baca Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Allahumma tu Gusti Allah inni sak temene kula iku a'udzu nyuwun reksa kula bika kelawan panjenengan. Bika kalian tuan atau panjenengan. A'udzu iku nyuwun reksa kula bika kelawan tuan panjenengan min ghalabatid dain nyuwun reksa saking ngelindene utang. Min ghalabatid dain saking min ghalabatid daini saking ngelindene utang. Ngelindih banyak utang. Wa ghalabatil aduwi lan ngelindene mungsuh. Wa ghalabatil aduwi lan ngelindin musuh wa syamatatil a'da'i lan bungai piro-piro mungsuh. Wa ghalabatil aduwi lan ngelindin musuh wa syamatatil a'da'i lan bungai piro-piro musuh. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa sahhaha lan bilang-bilang sahih hu ing hadits sapa Al-Hakim Hakim. Allahumma tu Gusti Allah ini sak temene kula iku a'udzu nyuwun reksa kula bika kalian tuan min ghalabatid daini saking ngelindene utang wa ghalabatil aduwi lan ngelindene mungsuh wa syamatatil a'da'i lan napa niku wa syamatatil a'da'i lan bungai pira-pira musuh. Riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Ada 3 permohonan yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ghalabatid dain, banyak hutang. Anapa masa epenta bi Kanjeng Nabi dah ke Allah minta raksah dari banyak utang.
karena mula orang gelak banyak tangah maka orang tak bekal ngaonengin apa-apa saya larang tina Gusti Allah tojuna pokok bisa kelar nyaur otang. Taib. Apa kata oleh otang? Oleh otang. Beda sya maknain maksud daripada ghalabatid-dain yakni ai bihaitsu la yaqdiru ala qada'ih, memohon perlindungan dari hutang yang sekiranya tidak mampu membayar, tak kelar nyaur. Berarti oleh sampian autang dengan catatan sampian ekerah mampu sampian nyaur utang. Autang berapa sejuta, bila nyaura andi bajaran tetep engkau, atau tang bareng paju saking kita bajar beda saya jaga akinah tak masalah, tak masalah. Tetapi faman istadana dainan, barang siapa yang berhutang, ya'lamu annahu la yaqdiru ala qada'ih, dan dia mengetahui bahwa dia tidak akan mampu membayarnya, maka perbuatan yang seperti itu adalah faqad fa'ala muharrama, maka benar-benar orang tadi itu telah mengerjakan sesuatu perkara yang diharamkan. Unjong kok utang TV, iya deki kakek mau belajar nyaur ngerem cong. Makanya sampean utang tak apa-apa, tetapi harus eyokor kemampuan sampean ini ka utang napa? Utang apa boy? Baik secara kredit semacam sepeda motor. Mun sampean tak mampu bulanan saya kebai ngeredit, bisa ngeredit. Njol sepenting ngerayan kado deki bulanan gampang. Iya neng 2 bulan. 2 bulan. Lah siapa na orang autang ya'lamu annahu la yaqdiru ala qada'ihi, aben tahu, ben sadar si aben tak bakal mampu setiap bulan 1,5 juta mataran angsurna, pasti tak mungkin kuat ria nyaur ya, faqad fa'ala muharraman, maka orang nikah ongku telah berbuat perkara saya haramaki tining Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang autang lacu aben kele beda iktikad bagus, beda iktikad baik, mestinya orang tak kerste beri bantuan bi Gusti Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adahallahu anhu, barang siapa yang mengambil, artinya yang berhutang harta daripada manusia, yuridu adaaha, dan dia mempunyai iktikad baik untuk membayar hutang, adahallahu anhu, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Orang kepepet autang keng dalam atin engkau tak nakal lah, engkau nyaur keng pacet sitir tepak kepepet engkau, tak mungkin kau monta utang dia mali obat masalan, monta obat dia tak bisa, atau harus ngakan, monta ngakan mate mendesak re. Terus dalam atina yuridu ada aha, beda iktikad bagus nyaura, maka orang ini insyaallah bantu tina Gusti Allah kelar nyaur benih kebe modus otang otang kebe modus bentun otang model otang, tapi niatnya nipu bonan, karena niatnya tak nyaur saking lecaran otang sampun ngecok. Waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah, barang siapa yang berhutang mengambil harta manusia dengan tujuan akan menghancurkan harta daripada manusia, otang dengan sengaja niat tak mengajar, atlafahullah, mesti hancur orang dah, pasti pasti hancur pak. Ini nyari di makake orang se autang terus nipu kalau bencara otang kalau congok, rumah tangga nah ancor, kehidup nah ancor, ada si buto
Apa sabi anak, apa sabi bina, apa sabi reng tua, apa sabi mertua, pesa kapi hancur. Kanjeng Nabi sadebu, waman akhadha amwalan nas, sapan orang sing ngalak dunyan orang, yakni si autang, yuridu itlafaha, dengan sengaja menghancurkan, dengan niatan untuk menghancurkan harta seseorang, atlafahullah, orang yang pasti pancur bi Gusti Allah, perosak. Tenang boy, beda orang autang, terus autang obeng sampean tek saoren, taki, terus tak nyaor, tenang boy. Allah Ta'ala maha soki, tetep mapanan orang seyo tangin tebeng orang seotang, tetep jajaan orang se kalak dunya nah tenebeng orang se ngalak dunya orang tak sadar apa. Nah, makanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan Gusti Allah, walidha ista'adha sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi memohon daripada hutang yang semacam ini. Bener tak oleh utang, tapi Kanjeng Nabi memohon dekat Allah cek sampai abek neka epakala bi utang, kuasain kalaban utang. Lemon kira sampian pun tak mampunya orang isya utang, lebih-lebih neng akhirat ya, mayit neka bekal etaleen bi utang la yafukuhu illa qada'u dainihi, tak bekal melepas belenggu atau ikatan tersebut masa yahulna benare dua kini sera bayi. Bahkan Nabi SAW tak gelem nyolatin de orang mati sandi otang, nyorot Kanjeng Nabi. Anapa? Karena mun Kanjeng Nabi saatuwa nyon ke Gusti Allah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, mesti sabora, pasti sabora mun Kanjeng Nabi saatuwa. Tapi Kanjeng Nabi tak boron, orang ria sabora tusan ternyata di otang. Akhirnya nyorot Kanjeng Nabi, tak gelem nyolaten de orang semateh mate nyangkolen otang. Mangkan tuli di otang kesera sampian catet nih kah bagi kena poton cek waris kada jong tang dunya haram hokoma kecuali tang otang sauren kada. Mon pesena sampian sebagai kasah orang ruah orang ria berberok bertemor tikal bon tau saka bela kena poton keling na sampian nih kekuaku neng akhirat. Taib. Nah, maka adapun orang si autang terus aban mampu nyaor tak masalah. Beda saya jaga akin apa? Tang sepeda baju masalah, tang tanah baju lek persekoten geng kita bejer. Engkau beda parloria tro tulia bangun bungko masalah. Karena namun sekecak akin dikit jeno-jenen repot. Geng beda saya jaga akin, beda saya jaga akin tak masalah. Tak masalah. Abangun bungko cek raja nah, abang otang dek galangan bungko nama hari orang kita temu ya aman tonggi sini kok bendo otang kapi saya kebayi nunjuk rokon otang emina otang teropah otang kuadina otang salon otang pujaraman to temu bitan mantan elang abang otang apa saya jaga akin mon dateng tamoy mon dateng mon tak dateng kan kita tuh abu-abu kau orang iya mon kiai seteria bubuan nasional seteria hah gue aja orang nggak sampet beda orang bini atanya tidak selake tak boleh tunjukkan kaki diri siapa dari ruah Arab apa yenjer ngira menteng soro menteng bibi selake ngira menteng tak tunjuk cek bunga tanya gue melang gua tanya tak boleh tunjukkan telah bodoh saya jual sarung ya selamat kalau isinya sarung tak jual kia jual hampir jual sebarang bocah keng bubuan namun sampean aja gaki mon tamu dateng mon banyak saya amelian engki mon bodoh sembelian mon tak ada sembelian dari sampean tak tahu mana melian kau orang tak tahu bubu kau orang ya mon kiai tak usah nunjuk mon gini kok nunjuk beta ada tenggu laku nekala boleh tunjuk bagaimana kalah pula bocah dengan otang je ke aja berarti zalim ni kesampian ponan bentuk tangkap biar selamatan tahu saya maksa ngocak ada anak binin bing
seporan anak bapak tak bisa nguadiin sampian dek remah. Oh tinggal pun pak, tak apa-apa pak, pokoklah panjenengan anu. Oh deh iya, mau datang kuade kelar ngojeng kiai tak kelar. Hah? Orang apa ya selamatan apa? Mau datang salon kerekan salon nah. Seruah, saya mau kegeren genteng jeng. Tapi guru ada seujeng, aneh. Hah? Bener keng teroyong bener keng keliru sampean cara nggak nikah. Wah, nomor salon kan kena yang yotang, mohon kiai kan mosok kana. Apa hotangan kiai derem apa? Aduh. Jadi cek maksa pak, cek maksa. Bener tak oleh sampean otang, tapi ma yaglibul madinu qadau sakira orang si otang kalau tak mampu nyaur sampean cek nyaur. Apa? Cek nyaur sampean apa? Cek otang mun sampean kira pun dipastikan tak kelar nyaur. Cek sampai otang. Apa boleh otang semakin pun kebicara untuk nipu. Ya, kebicara nipu kerjasama otang. Wah, mun tepan otang wis. Ake jerike, ajalun arangka. Terus beri otangan, tinggi beri otangan ada jeng bejeng ne gemet. Joreng. Can gula mun tak nyaur entar, cek ngerem. Pentai sapor saya yo tangin saporan karo pese tedung lha apa saya pese oreng masih ngerok masih tedung. Jaban seroban ya. Taib. Sayyidatina Aisyah ketika ditanya Aki tentang kebanyakan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah pun menjawab iriya sepaling banyak epen tapi Kanjeng Nabi telok ria minta raksa. Sepertama min ghalabati dain, minta raksa dekat Gusti Allah dari benyakan otang si tak kelar nyaur. Bener tadi otang, hatta Kanjeng Nabi pernah otang, pernah megedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah megedih Rasulullah, megedih ada orang Yahudi bahkan. Nah jadi ya benih aib saungguna selama sambian mampu nyaur selama sambian neka. Adapun orang sing ngotangin mangkana genjerna asodako bi abri otangan neka rajaan genjerna abri otangan pak. Polan mon orang abri otangan neka beda pegel lah mata nyaur mak tadi kelar melesi beda motor jekang kok kita potos. Awas le kengun sampean sabar selama orang neka kita nyaur para malaikat atu aki ben minta aki sepor dekat Allah Subhanahu wa taala kang kui orang napa sekadima orang gele tanga berneng orang nikah pesen iki berneng orang nikah etu aki bi malaikat syukur sabar engki syukur sabar etaki mare kirim salam mare kiriman surat WA malah blokir. Nomor saya sing ngotangin blokir. Pola nelpon tok tanya, "Engki pon mare usaha etaki, tanya aki terus orang nikah pon niat jahat selama obeng sambian berneng nikah malaikat atu aki dekat Allah Subhanahu wa taala amin tak ki sepora ke sambian. Mangkana genjerna ngotangin ben asodaqah aneka lebih rajaan genjerna sodaah napa ngotangin. Dan kadang orang yang njok kok tak ngotangna angu abri abailah lah karuan lah mau notang ki wis atau karan mau meri je mare ya berarti genjer ngotangin ini lebih rajin tinimbang meri tinang kok aku luang saya kata bulat tembang ngotang sejuta imon nyaur mau jawis lah seket lah kalah tok lah tang sedekah rajin genjer ngotangin. Nah, musuh mana sahabat bilang sampai orang sing ngotangan nani ke sampai ke pasar ya zaman sahabat nih. Siapa si tangah neng pasar neng yaden masjid neng jolon-jolon nika apa ngumuman ayo siapa si tangah apa mohon setia ya gemet dongku si tang denyang ada benar apa cuma benda otang wis nyalon benda otang congoh mulai tetih tak ada benar apa aja randu kakan ebuan kakan randu ne polong brio jual bi durandu ne baca lah benda tanggapi saya kewe mayoran otang saya kewe mele kaos otang saya kewe mele banner otang
Wah tak genaring sama tak ada kakek. Kakek nerima besen. Bolon lampa, iya lampa yang oleh notang. Program pertama mulai tadi. Nyawa otang pak pasti. Pasti bonan. Benda notang pasti tadi. Program pertama benih memakmurkan rakyat itu benih nyawa otang. Latang raja gula pun. Entah tadi stres, cila benda otang. Salah lelang pese hilang otak. Ya, maka ngestete. Tak apa-apa sampean utang ibelina boleh. Syukur sampean betul-betul mampu nyaur. Sehingga sampean tak dadi orang se terbelenggu oleh utang. Sampean tak susah kalau di utang ni tak saya. Adapun utang se pacet untuk kemaksiatan pun lain. Gen utang itu pun beda hukum apa autang dengan apa autang terus tojukna melek bir masalan untuk mabuk masalan ya pok tompok tambah ni kah autang apa engkau mau datang orkes termasuk bareng saya larang tining Allah subhanahu wa ta'ala apa ndak otang ya pun jelas ponan ni kah tambah haram ponan jarang autang untuk bareng saya napanya mana sehalal tetapi sambian tak mampu nyaur ni pun faqad fa'ala muharraman kok ngelaku autang benih kang kui mabuk benih kang kui maksiat dekat Allah subhanahu wa ta'ala tapi yakin abang tak kelar nyaur ni pun haram lah apa boleh wis tak mampu nyaur terus oleh utang gawe maksiat gawe foya-foya masalah ditambah apa tompok ni kah jereng autang se mubah bae ya autang kang kui bareng semubah se oleh aki tapi kang kui orang si autang tak mampu nyaur tak oleh apa boleh autang kang kui bareng selarang kang kui ngelakonin maksiat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib kedua saya pentabi kanjeng Nabi dekat Allah subhanahu wa ta'ala wa ghalabatil adui nyon kanjeng Nabi dekat Allah subhanahu wa ta'ala engki paneka dari benyakan moso minta dekat Allah subhanahu wa ta'ala sopaja ecewaki dari ghalabatil adui moso sedak remak aibil batil yakni moso sedalam kebatilan apakah sekapitna moso kelak ngacak ada kebatilan enten karena kebanyakan margana ghalabatil adui beda moso se tak membahayakan de ke agama beda malah Sayyidina Ali kok seneng andik moso sepenter tempeng andik kanca budu engkau lebih seneng andik moso keng penter cerdas akalah tenempeng kok andik kanca tapi budu tak kena ke kanca moso keng penter engkau bisa mengambil pelajaran dari tang moso sekalipun tang moso tapi penter tang moso tapi cerdas cerdik engkau lebih seneng andik moso tetapi penter daripada adik kanca tapi budu karena ring budu tekening agak kanca kebanyakan moso neka yu'adi fi amrin batilin nyak benyaan ki pacet membrentek deki bisa ngajak deka perkara si batil mateen nokol ngelokain neka nyak benyaan orang andik moso ini macam dua imma li amrin diniin au li amrin dunyawin moso neka bisa jadi moso se bangsa agama yakni beda keterkaitan bi moso gelek masalah agama au dunyawin atau moso se bangsa dunia hanya moso nika enggak orang se zalim termasuk moso nika karena pun ngalak dunia orang se agosop se amaleng se ngecok se korupsi nika musuh bersama nika punan karena pun merugikan dunia ngalak di noreng musuh bersama sing ngerosak pecahan pengedar narkoba musuh bersama nih harus kita perangi karena kita musuh dengan mereka neko cak musuh nih musuh bersama. Taib
Jadi moso saya untuk urusan agama pun jelas ya, hari ngerosak agama orang ria karena keyakinan tak pada, keyakinan tak pada, agama tak pada, akidah tak pada, keyakinan tak pada. Masa keyakinan benih agama tok, masa keyakinan orang laki bini keyakinan tak pada. Keyakinan, jadi beda keyakinan. Tak oleh ketemuan, tak mungkin ketemuan, saya beda keyakinan. Selaki yakin sebinek gelem, sebinek yakin tanda kita ketemu beda keyakinan nyaman bener cuma beda agama tok. Selaki beda yakin mesti gelem, sebinek yakin tanda kita ketemu dino aja beda keyakinan. Jadi keyakinan sisitung yakin terima, sisitung yakin tanda ya wis tak ketemu. Baik. Jadi nyon dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tadi moso tak bisa, Pak. Orang soro tadi moso tak mungkin kuli sampean tadi moso tak bisa. Bagus orang ada makhluk baik bangsa malaikat jin manusia selebih bagus, selebih utama ingat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Andi moso Kanjeng Nabi. Nah, kulit sampean tadi emoso tak mungkin. Cuma nyon ke Gusti Allah min ghalabatil aduwi menta cek nyak benyak moso takut kulit sampean tak mampu cek nyare moso. Islam tidak pernah memusuhi, tapi jangan memusuhi. Cek nyare moso, keng mun ketemuan moso, cek mundur. Islam tidak pernah cari gara-gara, tapi jangan bikin gara-gara. Tidak pernah cari gara-gara tapi jangan bikin gara-gara. Islam tidak pernah takut musuh, mencari musuh, tapi jangan coba-coba memusuhi Islam. Harus senikah orang nikah. Tak nyari ya moso, keng mon ketemu moso aja takok. Cek lah nyala ke orang, kemudian salahin, ada ben. Cek bikin gara-gara, keng cek keleme garai. Ini kebun prinsip punan. Mun sorotan di moso tak mungkin. Sampian kebongalan, ternyata ke moso, tak nemu moso. Guru ke moso, tetangga ke moso, guru ke moso, bahkan reng tua ke moso. Tak bisa. Le saking dari bengalan, tak nemu moso. Orang tadi moso tak mungkin, Pak. Tetep beda. Orang sama moso kebancingan. Beda yang tak seneng kudu sambian. Pasti beda. Mangkana mun minta dekat Gusti Allah, ya Allah selamat aki sekira tadi moso tak bisa jadi Gusti Allah be moso kok. Ya Allah selamat aki dari lesan-lesan orang sebeci Allah taala kebeci. Ya Allah selamat aki dari lesan-lesan samin fitnah kaula sebab nyubaki kaula Allah taala fitnah. Fitnah andi anak, fitnah andi bini. Allah Ta'ala tak lepas dari cacian, dari makian, dari fitnaan orang-orang, dari makhluk ke Allah saatnya manusia lah boleh kulit sambian keng mentah min na'udhu min ghalabatil aduwi minta daga Gusti Allah cek sampai ya Allah cek kula nyoon keajunan cek beri moso kaula sekira akalah mun kira kula menang beri moso karena dunia nikah ciptakan dengan Gusti Allah sebagaimana arena pertandingan, Pak. Ring. Beda ring tinju, beda orang napanya mana perlombaan ring arena untuk mekalah sedia moso bi Gusti Allah. Dunia ini baca sedia moso, setan moso guli sambian. Mun kocak tandi moso tak bisa, tetap andi moso. Moso paling utama adalah nafsu. Moso paling utama adalah nafsu. Kanjeng Nabi sadar roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang besar yakni perang Badar menuju perang yang kecil, perang Badar kocak perang kecil, ila jihadil asghar menuju perang yang sangat besar. Ayul jihad akbar ya Rasulullah. Napa ki bade lebih rajin tembang perang Badar ini ke ya Rasulullah? Pasaan, Pak. Naam, jihadun nafas hijriyah, jihad atau perang melawan hawa nafsu.
moso nikah. Setan moso, nafsona moso. Mun sorotan di moso tak kira. Tetep andik moso, king minta moso sekira kula panjenengan mampu ngedepin moso nikah, cek sampai andik moso kula panjenengan tak mampu ngedepin moso. Baik. Jadi maksud daripada ghalabatil adui minta ke Allah raksa dari moso sengaja kecubaan. Adapun moso arwah permusuhan dalam kebagusan ya tak masalah. Ya, nyak benyan moso ya ngajak bareng saya coba ngelokain, mateen, nyelakaaki orang lain, gini kemponan. Nah, sedangkan moso beda moso seurusan dunia, beda urusan dalam masalah agama. Tayyib, saya terakhir wasyamatatil a'da minta ke Gusti Allah engki paneka dari bunga na moso salala abe ria kala moso bunga buat tambah sengsara nyoon ke Allah subhanahu wa ta'ala engki paneka syamatatil a'da wa na'udzubika min syamatatil a'da. Ya Allah kaula nyoon ke ajunan deraksah dari bunga na moso dari bunga na moso. Maksud dari bunga na moso neka syamatah neka atau tashmit neka dari lafaz syamatatun. Tashmitun syamatatil a'da nikah dari lafaz syamatatun. Syamatatun neka artinya kegembiraan musuh karena mengetahui kecelakaan kita atau kegagalan kita. Ya Allah, kau letak apa tadi orang saya gagal keng mosoku lecek paring oneng maletak bunga. Bahagia di atas penderitaan orang lain deh nyaman. Ya Allah, mon mosoku ledika sampai oneng cek kula nika jatuh tambah bunga kula tambah sengsara Gusti. Cek katonaki ke bunga na moso maksudnya. Nyoon dekat Gusti Allah farahul adui dari napa nyamana dari bunga namoso ini juga pernah itu aki ben mentah sera Nabiullah Musa alaihi salam ketika Nabi Musa panggil tining Gusti Allah untuk memenuhi panggilan untuk bertemu bermukalamah berbicara interaksi secara langsung kelaban Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Harun perintah tining Nabi Musa untuk ajaga umat tah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi rasi akhihi yajruhu ilayh qala ibna ummi qala ya ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da. Nabi Harun nyoon dekat Nabi Musa karena itu teku jenggu Nabi Harun polana kalabi ummata sehingga Nabi Musa ketika abeli bentuk ngamuk di Nabi Harun karena sebagian umat Nabi Musa abeli boleh nyembah sape nyembah patung bentuk Nabi Musa teku jenggun cekel bi Nabi Musa Nabi Harun, maka Nabi Harun ada bu ya bena umma wahai anak entang ibu artinya setang tretan cek sampai kata ria fala tusmid bial a'da wala taj'alni minal qawmi dhalimin cek sampai ben ngelakuin kediki mau soro bunga ngetela engkau bi kaki atokar ngetela engkau bi kaki reta akor deki mau soro seneng engkau deki mau ngetela ruang mau soro seneng wah elak gelak deki disa sorak disa. Nah ini kemaksud daripada napa raksah dari wasyamatatil napa a'da. Nah, jadi Nabi Harun aminta cek sampai ke daria deki jangan kamu menjadikan musuh-musuh kamu gembira melihat kita engkau bikake si rugi seteretanan atau karan ya deki mau soro si bunga aula tinalah dari mana lagi jadi mau beda apa tokaran apa perselisihan di dalam keluarga cek sampai orang lain moso ke kulit sampean bunga seneng wah berhasil long kuat tokar ya masih bisa bini yang kisi nikah tak apa-apa tokar kerja ngerenger mana orang saya tak seneng ke sampean malah tak ngeding rasa aki ciong
hancur mon setia lace tambah bunga tambah ngenas sampean lagi nya dadi nyoon ka Allah Subhanahu wa taala telok nika perlindungan nyoon ghalabatid den wa ghalabatil adui wa syamatatil a'dai ya Allah nyoon raksah dari benyakan otang saya tak kelar nyaor dari benyakan moso saya tak bisa ngedepi mon ngocak tandik moso tak mungkin Pak tetep tandik moso nyoon seterakhir ke peneka nyoon syamatatil a'da sopaja moso gele tak bunga ngetelak kegagalan badan kaula Masya Allah ya nikah saya banyak otang becar ya saya banyak moso nah becar ya tahu saya sabuan anti cukur mbian tahu saya ngakui saya sekelan nak kok seno kolah ngakui sekelan nge mun tak bindul kake ilmu sekelan iya bilan setiap ada sekelan sebeda ya ilmu sekelan tak depak jan mun jotos mesti sekelan don lu bedena memberi namun tak nyander kake acel ngakui macam doa tak apa sampean ngakui sekep tak apa sampean ngakui ikhtiar ngakui sekep ngakui sabu ngakui napanya mana geleng ngakui kalong kalong sekep lengan sekep tabun sekep ning suplu ke bedegia nje banyak kata apa mau sono kake mak tele ngak sekep ajalan tak masalah ngakui sekep tak masalah keng atu dek Gusti Allah lemon Kanjeng Nabi meminta atu apa semesta jaga tinin Gusti Allah Allah Ta'ala saya menjaga langsung Gusti Allah jaga tapi Kanjeng Nabi ki minta Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid den nyoon raksa yang kita nekah dari rajin otang wa ghalabatil adui dari benyakan moso wa syamatatil a'dai benyoon dari bunga moso ya mentermu kita ilmu manfaat ini kebaca ya cek tepan banyak otang ngetok baca cek tepan banyak muso sampean atu ki baca bayi semampun sampean mun sampokon neka doa kapi neka rangkum tining al haddad bedenengnya mana wirdul latif mun sampean maca wirdul latif di pagi sore insyaallah selamat ya mun kula selasa pagi selasa subuh neka beda pembacaan wirdul latif terus hadrah basaudan ya cek selasa to usaha aki sampean engak baca doa baca wirdul latif nah neka doa dua dengan Kanjeng Nabi kapi neka bene karangna dari al haddad bene neka karangan neka cuma erangkum bae setuju neka sumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentar muka sendi otang tuli kelar nyaur otang mula kelar nyaur otang ya otang boleh ya mulai kelar nyaur otang diki otang ya berarti betek otangan sampean tak tos potos nomor 2 manter ejewa kina dari tak sanggup tak mampu ngedepin moso ya nomor 3 nyon ka Allah subhanahu wa ta'ala malar manter orang si tak seneng ke kulit sampean manter mau ke taoni ngedek kecubaan kumanjenengan kegagalan kumanjenengan singke orang si tak seneng kelak seneng bunga aja nyon raksa neka mulan neka tenang pon odi ponan moso ya beda keng tak perlu ya depi cek ya moso tak perlu ya depi terus orang beci ya biasa lah dari rumah orang menfitnah oleh ya wajar ya baca lah orang kok Gusti Allah bita lupa dari fitnah Gusti Allah caci maki Allah Ta'ala tuduh macam-macam kok Gusti Allah tuduh macam-macam karo apa oleh bebaben saya tuduh macam-macam ya jadi nikah penting baca supaya selamat itunya selamat sampai ke akhir ada moso dua beda moso urusan agama jelas beda moso urusan dunya tamu tak bisa dihindari karena udah ning dunya ya moso na beda ning biasa na moso re nyongok biasa namun tuku moso na tuku pada nuku na ya biasa lah tapi moso nggak neka kimon tak semakin tak berkembang di kimon tadi moso harus beda saingan ya barung ya barung ngemuji bisa apa dia biasa lah lamun trotek saingan tadi moso isya merung ning tengah kuburan be pola semele cong pocong roh kipun biasa punan iba jabat moson bajabat sini ketok
biasana langker moso langker, madrasah moso madrasah, biasa aja lah. Ya, coba gawok mbian. Keng minta dek Gusti Allah cek sampai andi moso kudu sampean saya tak mampu ngedepi. Mau sorotan di moso tak bisa, tetep andi moso. Beda orang sa moso, cek nyare moso, keng cek mundur mun beda moso. Cek ngebei gara-gara, keng cek gelem garai. Cek nyala ke orang keng gelem cek gelem salah. Karena ini ketopon prinsip pun. Cek lah nyala ke orang keng cek salah. Cek nyare gara-gara keng cek agarai. Prinsip je lah Pak, prinsip je. Oneng tabuan, mau coba ada tabuan nyala aja. Keng cek salah, pedek yo je yo bermasa nyelam ke sompre dan tem ya. Robo teka apa mana? Tabuan nih ka, beteka nyaruan. Tak teman nyala ke orang. Keng mau salah kan bah. Tak tele ngantem cetak ka. Tak lega ya termu kita ilmu manfaat wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala sayyidina